Menteri Ketenat ki Kambari Dr. S.G. Shankar ula pensngawi ke jingnya dari bayajan hapering ke India bat Maldives bat ong bakini ki RV kidan ke jingkit klit nak benta ka suk kasan bat ke jing song shngan hapok kathan. Menteri Ketenat Road Transport and Highway Region Gat Tekari ula ong ba ke jingnang cingtip bat ki kor teknologi kidan ke benta bakongsan ban kenjo ya kathong jong ke India kebasyanya haladi daladi. Ke Election Commission of India kala pelaj kita tarik tap vote nak kebenta kilai tili ki lagi bandit ke election bakan thup ya kan Nagaland, Tripura bat Meghalaya. Kat kum ke jingpin bena ke election ha Meghalaya kan long ka ar pinyo tarik udampang kat bakas ninyo vote kan long ka ar tarik luber arajar ar pula. Palat arspa ar pho kulur tili ki dawaya da COVID-19 ada ban ai hadu menta hapok kan nationwide vaccination drive. Habapai siya ka FIH Hockey Men's World Cup kabala penlong ha Odisha ka India kanya kun persya ya ka Wales sa kanong ba Bhubaneswar mentah resmi.